Iki cyumweru mu kiganiro Bungabunga Ubuzima, itariki ya mbere ukwezi kwa 12 ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida. Turaza kureba intambwe yatewe, imbogamizi n'amahirwe ahari mu rugamba rwo kurwanya virusi itera sida. Kenya yo irimo kugerageza kugera ku ntego ikomeye yo kurandura ubwandu bwa virusi itera sida bitarenze umwaka wa 2030. Ikindi turabagezaho ikiganiro cyihariye twagiranye na Ambasaderi John Kengasong, umuhuzabikorwa wa porogaramu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhashya icyorezo cya sida ku isi. Hanyuma kandi mu bijyanye n'ibyorezo, Afurika y'Uburengerazuba ihanganye n'indwara ya diphtheria, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganye n'indwara y'ubushita bw'inkende, naho Zimbabwe irarwana no gukumira icyorezo cya kolera. Ibi byose ni mu kiganiro Bungabunga Ubuzima cya none. Ndabasuhuje, Eugenia Mukankusi. Mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Bungabunga Ubuzima. Umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya virusi itera sida wizihijwe ku nshuro ya mbere mu myaka 35 ishize. Iyizihizwa ryawo ku isi yose ritanga urubuga buri tariki ya mbere ukwezi kwa 12 rwo gukora ubukangurambaga kuri virusi itera sida n'indwara ya sida, hamwe no kwifatanya n'abagirwaho ingaruka n'iyi ndwara. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti: umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida ku nshuro ya 35, ibuka unafata ingamba. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko virusi itera sida imaze guhitana abantu bagera kuri miliyoni 40 ku isi yose, kandi ni ikibazo gikomeye cyugarije ubuzima rusange ku isi. Reka rero dutangirire muri Kenya, aho abantu bangana na miliyoni 1,400,000 babana na virusi itera sida. Iki gihugu gihanganye n'ubwiyongere buri hejuru bw'ubwandu, kuko kiza ku mwanya wa 7 ku mugabane wa Afurika. Nyamara kuva mu myaka 10 ishize, Kenya yateye intambwe ikomeye mu kugabanya virusi itera sida. Muri iki gihugu hari igabanuka ringana na 78% mu bwandu bushya, ndetse n'igabanuka rya 57% mu mfu ziterwa na sida. Kenya yiyemeje kurandura iki cyorezo bitarenze umwaka wa 2030. Mu gace ka Dandora i Nairobi dusanze Lucky Wanjiku ahakorera. Wanjiku avuga ko yumvise ubuzima bwe burangiye mu myaka 13 ishize, ubwo we nk'umubyeyi w'umwangavu ukirangiza amashuri yisumbuye yasuzumwaga agasanganwa virusi itera sida. Umwana we yapfuye nyuma y'ibyumweru 2 avutse. Nubwo uru rupfu rwamushegeshe, Wanjiku yarisuganyije maze yishakamo imbaraga. Yifashishije nyuma y'imyaka mike ashinga umuryango Positive Young Women Voices, amajwi y'abagore bakiri bato banduye virusi itera sida tugenekereje mu Kinyarwanda. Uyu muryango ukorana bya hafi n'abaturage, ufasha kandi ugakorera ubuvugizi abana b'abakobwa n'abagore bakiri bato bagizweho ingaruka na virusi itera sida muri aka gace yakuriyemo. Hagomba kuba hari umwana w'umukobwa wumva ameze uko nari meze igihe ntari mfite umfata mu mugongo. Ubu ngubu unkeneye kugira ngo murema agatima. Niyumva inkuru yanjye bishobora kumufasha kutagwa mu makosa naguyemo ngo anyure mu magorwa nanyuzemo. Kuva habonetse umuntu wa mbere wanduye virusi itera sida muri Kenya mu myaka 40 ishize, iki gihugu cyateye intambwe igaragara mu kunoza ubuvuzi bwa virusi itera sida. Muganga Linet Juma, inzobere mu buvuzi bw'indwara zandura ukorera i Nairobi, avuga ko ishoramari mu guhugura abaganga ku buvuzi buhabwa uwanduye virusi itera sida, kongera ibikorwa remezo by'ubuvuzi mu bice bitandukanye by'igihugu cyo kimwe no gutanga ubuvuzi nta kiguzi biri mu byagize uruhare mu kunoza ubuvuzi bwa virusi itera sida muri Kenya. So this has really led to a big impact because ibi rero byatanze umusaruro ufatika kubera ko twabashije kugabanya ubwandu bwa virusi itera sida. Urugero, mu 1996 mu gihugu twari dufite ijanisha ry'ubwandu ringana n'10.3%, ariko ubu tugeze kuri 4.9%. Ubwo rero ni umusaruro munini cyane. Nk'uko imibare ya Minisiteri y'Ubuzima ibigaragaza, ku bantu 1.4 babana na virusi itera sida muri Kenya, 1.1 baranditse muri gahunda yo gufata imiti igabanya ubukana, aho abangana na 73% bari mu cyiciro cy'abiyi virusi yamaze guhashywa cyane. Kuva mu myaka 10 ishize, ubwandu bushya bwa virusi itera sida bwagabanutse kugera ku ijanisha rya 78%, kandi impfu ziturutse kuri virusi itera sida zagabanutse kugera ku ijanisha rya 57%. Nubwo ibi byose byagezweho, ariko
inzobere mu buvuzi zivuga ko akato gahabwa abanduye ndetse no gukumira ubwandu bw'abana bavuka ku babyeyi bafite virusi itera sida bikiri imbogamizi. Bampimye ubwo inda yanjye yari igeze mu mezi 2 ntibongera kumpima, ariko ubu uko ugiye ku ivuriro nk'umugore utwite ugomba gupimwa. Ibyo byagaragaraga nko gutakaza umwanya, ariko mu by'ukuri birafasha, kandi na mbere byakabaye byarafashije rwose. Kandi niyo ugiye kubyara nabwo baragupima, kabone niyo igihe cyose cyo gutwita baba barasangaga utaranduye nabwo baragupima. Insanganyamatsiko y'umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida wizihizwa buri tariki ya mbere y'ukwa 12 uyu mwaka wa 2023 nireka abaturage bayobore. Muganga Ninette Juma avuga ko abaturage bagira uruhare rw'ibanze mu kurandura virusi itera sida muri Afurika. There is a lot of measures that can be put in place when you know your status. Be informed. Hari ingamba nyinshi zafatwa mu gihe waba umenye uko uhagaze. Bimenye. Bityo nkibwira ko Afurika izabasha kurandura ubwandu bwa virusi itera sida. Kenya yiyemeje kurandura virusi itera sida bitarenze mu mwaka wa 2023. Gahunda yihutirwa ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe kurwanya sida PEPFAR yashinzwe mu mwaka wa 2003. Kuva icyo gihe miliyari zigera mu ijana z'amadolari y'Amerika zimaze gushorwa mu rugamba rwo kurwanya virusi itera sida ku isi binyuze muri PEPFAR. Ibi byafashije kurokora ubuzima bw'abantu miliyoni 25 no gukumira ubwandu bushya ku bantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi, nk'uko imibare itangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibigaragaza. Mu gushaka kumenya byinshi ku rugamba rwo kurwanya virusi itera sida ndetse n'umusanzu wa PEPFAR muri uru rugamba, by'umwihariko muri Afurika, twaganiriye na Ambasaderi John Kengasong, n'umuhuzabikorwa wa porogaramu y'Amerika ishinzwe kurwanya sida ku isi, akaba n'intumwa idasanzwe ishinzwe gahunda z'ubuvuzi. The PEPFAR program is a great symbol of solidarity and care from the American people to the continent of Africa. Porogaramu ya PEPFAR ni ikimenyetso gikomeye cy'ubufatanye no kwitabwaho abaturage b'Amerika bagaragariza umugabane wa Afurika. Dutekereje gusa mu myaka 20 ishize ibyo virusi itera sida yakoraga ku mugabane wa Afurika, hashobora kuba hariho inzobere n'abaganga babashaga gusuzuma bagatahura virusi itera sida, ariko ibyo byarangiriragaho ukaba nkaho ukatiwe igihano cy'urupfu. PEPFAR yinjiyemo kandi mu myaka 20 imaze kurokora ubuzima bw'abagera kuri miliyoni 25, gukumira ubwandu bwa sida mu bana banduzwa na ba nyina ku kigero cya miliyoni 5.5. Rero nta yindi gahunda nzi mu mateka y'indwara zandura muri iki kinyacumi cy'imyaka yazanye impinduka zingana gutyo mu bijyanye n'umusaruro. Ibikorwa remezo by'ubuvuzi na gahunda z'ubuvuzi byongerewe ubushobozi ku rwego rwo hejuru muri Afurika. Twafashije mu ishinga rya laboratwari zigera ku 3,000 muri Afurika. Abakozi b'urwego rw'ubuvuzi bagera ku 340 barahuguwe, kandi amavuriro arenga 70,000 muri Afurika yongerewe ubushobozi. Kubera ibyo PEPFAR yakoze rero mu bihugu byinshi, ubu bafite ubushobozi bwo gukoresha ibyo bikorwa remezo mu kuvura izindi ndwara z'ibyorezo nk'iseru, kolera, Ebola na Covid vuba. Covid yabaye nk'igerageza icy'ibikorwa remezo by'ubuvuzi rusange byamarira ibihugu bifite ugereranije n'ibitabifite. Mu rugamba rwo kurwanya virusi itera sida, aho tumaze gutera intambwe ndetse n'ibihugu byateye intambwe ifatika, ni ibihugu byasobanukiwe n'uruhare rw'abaturage hakiri kare. Abaturage barimo gufata iya mbere mu kwipimisha kugira ngo bamenye uko bahagaze. Abaturage kandi bari kwivuza, ibyo ni ugukora uko bashoboye ngo bagume gufata imiti. Nibo barimo gufata iya mbere mu bujyanama no gusobanurira bagenzi babo muri izi gahunda icyo bisobanuye kugumisha ubwandu ku kigero cyo hasi. Nta ruhare rw'abaturage byagorana ko hari gahunda yagera ku bantu benshi. Iyo abaturage bafashe iya mbere, tubasha gutera intambwe. Ubushakashatsi bwo mu mwaka wa 2021 bwakozwe mu rwego rw'igihugu muri Mozambique bwerekana ko umugore umwe kuri 4 bafite mu myaka iri hagati ya 35 na 39 yanduye virusi itera sida. Amashyirahamwe nka Kandilmuka arimo gukora ubukangurambaga bwo gushishikariza abantu kwipimisha no
no kongera ikigero cy'abakomeza gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Albertine Tamere yagize igihombo mu buzima bwe. Umugabo we yapfuye mu 1996. Ubwo intandaro y'urupfu rwe yamenyekanaga, Tamere n'umukobwa we basabwe kujya kwipimisha virusi itera sida. Batubwiye ko twanduye virusi itera sida, kandi ntibyari byoroshye kubyumva, atari kuri njye ahubwo kuko umwana wanjye yari afite umwaka umwe n'amezi 10 gusa. Natangiye gutekereza uko uwo mwana w'uruhinja agiye kuba ku miti ubuzima bwe bwose. Biragoye. Nubwo mu 1996 aribwo Tamere yasuzumwe agasanganwa virusi itera sida, ntiyahise atangira gufata imiti kugeza mu 2004. Icyo gihe yari afite undi mukunzi, ndetse barabyaye umwana w'umuhungu nawe wanduye virusi itera sida. Estamos a fazer tratamento como deve ser, graças a Deus. Dufata imiti nk'uko bikwiye, kandi ndashimira Imana twemige nawe dufite ingano ya virusi itagaragara, tuyifata buri munsi. Mozambique ikomeje kuba kimwe mu bihugu bifite igipimo kiri hejuru cyane cy'ubwandu bwa virusi itera sida ku isi, aho abakuze bagera kuri miliyoni 2 babana n'ubwandu bw'iyi ndwara. Nk'uko ubushakashatsi bwo ku rwego rw'igihugu bwakozwe ku ngaruka za virusi itera sida bwo mu 2021 bwiswe INSIDA 2021 bwabigaragaje, muri Mozambique umuntu umwe mu bakuze 8 abana na virusi itera sida, kandi abagore bihariye 15 kwijana by'ubwandu. Alice, akazina twamuhimbye, yashishikarijwe kwipimisha virusi itera sida n'umwe mu mpirimbanyi ubwo bari mu mahugurwa. Batunguwe no gusanga yaranduye. Nkibona ibisubizo narasohotse ndarira. Ntibyari byoroshye. Natinyutse kubibwira mubyara wanjye, ariko sindabibwira ababyeyi na n'uyu munsi. Kuba nkiri muto sinzi uko mama azabyakira. Alice ubari mu rukundo, kandi umukunzi we nta virusi itera sida afite. Bizeye ejo hazaza heza bari kumwe bombi. Ele no princípio se afastou. Ubwambere yabanje kwitaza, ariko kuva aho ngiriye muri kindirimuka basobanuriye uko mbivuga, barabinshishikariza, nanjye nkoresha amagambo yose bambwiye aza kubyumva. Mwishyirahamwe kindirimuka, ababana na virusi itera sida babona ubufasha bwose bakeneye ngo babashe gukomeza ubuzima. Dukorana n'ababana na virusi itera sida, abo yagize imfubyi n'abana bakennye. Twita cyane ku byo bakeneye kugira ngo dufatanyije tugerageze kubabonera igisubizo. Inkuru nk'izi za Albertine na Alice ziriganje mu gihugu. Ubushakashatsi INSIDA 2021 bugaragaza ko umugore umwe kuri 4 bari hagati y'imyaka 35 na 39 yanduye virusi itera sida, kandi ku ijanisha ringana na 97.5% abamenye uko bahagaze bagasanga baranduye bafata imiti igabanya ubukana. Abategetsi mu bihugu byinshi byo mu burengerazuba bwa Afurika barimo kongera umuhate mu kubuza ikwirakwira ry'icyorezo gikomeye cy'indwara ya diphtheria. Nigeria yatangiye ubukangurambaga bw'ikingira ku bantu babarirwa muri za miliyoni mu rwego rwo kugabanya icyuho kinini cy'ubudahangarwa yari ifite kuri iyi ndwara. Hagati aho ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ritangaza ko ryamaze kwemeza ku nshuro ya mbere ukwandurira mu mibonano mpuzabitsina kw'indwara y'ubushita bw'inkende muri Congo izwi nka Mpox, mu gihe iki gihugu gihanganye n'icyorezo gikomeye cyane mu mateka cy'iyo ndwara. Nk'uko OMS bitangaza, umuturage w'Ububirigi yagiye muri Congo mu kwezi kwa 3 asuzumwe, nyuma yaho gato asanganwa Mpox. Dusoza, leta ya Zimbabwe irimo gushyiraho amabwiriza abuza ibiterane rusange no gutembereza ibicuruzwa by'ibiribwa mu gihe ubwandu bwa kolera bukomeza gutumbagira muri iki gihugu. Imibare itangazwa na leta irerekana ko ubwandu bushya bw'indwara bwavuye ku bantu 437 bugera ku bihumbi 12, ubwiyongere bwinshi bubaye kuva icyo cyorezo cyadutse mu kwezi kwa 2 k'uyu mwaka. Mwakoze kudukurikira muri kiganiro Bungabunga Ubuzima. Ku makuru agezweho gumana n'ijwi ry'Amerika ku rubuga rwa internet @radiyoyacu.com. Mwanadukurikira ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, kuri Facebook na YouTube VOA Radiyoyacu. Ikiganiro cyacu cya none naho tugisoreje, naho ubutaha mukomeze kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.